Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, orang dahar di aya mie ayam, iya mie ayam bakso, terus tambah dia bakso tulang lalabana aya bonteng jeung kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Biaran sos lah ya guys. Tuh sausnya guys tuh. Sambalan ya jadi sawah ya guys. Tuh sambal banget sih anjay. Mantap ini mah. Coban bayi kuahnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedas amat guys. Tuh mie guys tuh. Favorit kini mah guys. Mana? Tuh favorit kini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di sawah ya guys, sedarna. Langsung coba bayi guys. Tuh, pas tulangnya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya guys, gede ya satu. Kotok. Anjay baksonya. Tuh, mantap ini guys tuh.
Baksonya gede tuh guys, tuh bakso tulang mantap ya guys. Bakso letik kan guys, bakso tulang letik guys. Oke guys, semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.